utangazaji njorua tukubangirite mantu ja manene no garuru kububu nene kire TV eje yaku ira wendete ya weru ibwega no ntuba wendo na ugwati mbaru bwaku kwa miaka 10 eje ibwega kinya no ntuba kuona kanya kugwatana bautwe kire weru njuma themwe budget ya mwaka jwa kigina jo 2026-2027 yekethirwe kithomwa ndene ntukuinka ichijite na kinya mbere ya bobo ni kwithirita kuri na mende kithia nkabo jara mwingi akenya bare wa siasa na atongeria pethirito bakiende kithia gutegero na ndene discipline tuko ya naru ekeja na mwerekera jo kubanganya kigina kyanthi gurukira nande ni nkuruki ya trilioni nyana nande kira kireo ni gwetera na kuona bure abandi abanganitie mbeche u na riu turenda kuigwa kumakire ugo mutegeri mende kithia ja kuri ukonia budget ya Kenya ya 2026-2027 ni jariko ni rwangirure kuringienda rugairwa kigina kinene kiri budget ya 2026-2027 na rena about 23578 no namba yetu ya SMS kurukino ithiro gitiga gichokyo gya kugo kurukira Facebook na YouTube araturi live kana wenda imwe kwemwe kagitene gaka unibitagwa ntinyari kenywa cyane cyane cyatupanga direct tukubona arwa kiri ntito chieto Yara tu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwenda Kirinya kuria gavana mutumwana rais batika kulazimithia Meru mirandi mwanya mwanya. Asiasa ba murengo jwa PNU na Jubilee go kinyandiunga chiao chege siasa ntere chiembe. Governor Tharaka Nithi na County Commissioner wa County ukwithia biothe bia kamari. Na batangazaji ba weru go kinyandiunga yao ya weru at 10 county ni Isiolo. Watageni wakairimu rinkirimi no monaniri wa mathithio tukubonaro tukianjeria nteto chietu MCA wa Koro tuandene mbunge county ya Meru Mwenda Kirinya ugite Rais Ruto na gavana Mutuma batere kulazimithia mwingi gwitikiria mirandi ira batikwenda augite gishigo mbunge kia North Imenti kinyani kyo kiri na mirandi ira minene ya thirikari iri amwe na stadium ya Kinoru thoko ya Gakoromone sibitari ira nene buru ira gwitithirwa nkathi sewage system na nande ni kuongerwa garo ya rais keni kia ndege na kinyagi ochethera golf augite kinya ichigo bibinge bya county ya Meru ni bikubatara mirandi taije nete batere yonde kwithirwe gi kwantwamwa muthurburioki no ina report ije Koro tono Mwenda Kirinya nandi nethe twakiwa North Imenti niombete kwithwa gikurithio witi na mbere kuma thirikari nene aja akinyana mung'onano imwe mirandi ira iguku rusete tukeya kwailia ni ari kuiga fall North Imenti. These bypasses chirere to a tune of 3 billion na ireyo wa North Imenti. Okay, kwailia project ya Kinoru Stadium is in the total of 1 billion. No North Imenti ya itete ate iri okay kwailia Gakoromone market ni itete kwa expanded nere yako nyayo na 1 billion no North Imenti yao municipality ni oiri okay kwailia still siwa line ire wakwa ire yakwa na kinyana araba itete waka that's your line by mithamia still North Imenti lakini ba menaina mie kidogo ba mikia na North Imenti bado ne nyayo i project iko almost 1 billion. Okay, kwailia expansion ya a last mile water connectivity. Ni project ni rate over 240 million. Ni North Imenti yariko Mwankira nandi Kirinya rero mutongirio mugongo agakinyiria akariba North Imenti murandi wa kiani kia ndege state launch na Kinyango of course. Whenever national government yaeka wa Meru county to kuthithia the following projects. Kwina notion yumaira that manto ya Meru yonde ya kuthithwa but in real sense manto era maingi ya thithwa North Imenti more so wode weto municipality no tevu kumbikia kuthira North Imenti
neo representation ya entire Meru County. Dear President William Samoei Ruto, that dear Mr. President, batwe project eweitwa state launch, project eweitwa ya airstrip, project eweitwa ya golf course. Ito chienda sana batu ture ya Meru. Please Mr. President, stop forcing the people of North Imenti that project. Akiwa kagita karia mirandi menene ya ndene Meru itibiri kuja Kenya North Imenti akagita kana ndi mirandi na nkuchanio ibiri wetantere ingicha Meru ile nyiko nekana china iwanja binene nkuruki. Governor ka koro ine antu ba North Imenti onto project chondani na North Imenti owikia ni tonto to balazimithia. Why are we forcing that project on a forest? Ni tonto to ba diweta tuitange mwitho kenda toka golf course, kenda twaka gintoke wetwa state launch, kenda twaka airstrip. Leadership en North Imenti yo ngo atikwenda akariba North Imenti bo ngo batikwenda mirandi unete na roratiania inge nete embe inge nete nya Central Imenti na agaito kwinambi kwina land enough ewaka nya airstrip. Maendeleo nendi thai ya state launch, maendeleo ya golf course na biubingi kabiume North Imenti biete in other counties. Muthuri Murioki Worinjuma mutiri wa Kangangi. Ntukuya na Arua Njaya Weru nitita na mbere na maambura za kuchemania na mashabiki bayo ntere mwanya iri amwe na Meru na Kinya County na Isiolo. Bubu nikiri maambura za kukungwira miaka ya 10 ya utangazaji Njorua na Bwakirasi Kieguru mashabiki baba bagichumiria na wingi bu kadha kenda kuchemania na Njaya eje araba ugite buru bateja nire na bageta na mbere ni kwigika nyumba eje ya Nteto mutugikare na kujirite na gututhurania ripoti eje. Umaga koromone mutindo jokangangi kweta gicigo mbunge kya Burimonga County ya Isiolo ni Kuero TV na FM batinda musafara jwa Ntukuya na Arua betite na mbere gukungwira mianka 10 ya umbani. Keberecha ye keberecha ye okataga no kona ni atane ba keberecha ndakaja keberecha sigwereto no ntoba mwaga jo duijane na Wero TV twe kongwaga miaka keruga ni miaka 10 miaka 10 ya Wero TV miaka 10 ya Wero TV. Musafala jo atangazaji ba Wero ni betite na mbere koranire na mashabiki bao wamwe kubaye wankabo na nkuru kini bethirite bakimbirwa ni bamwe baini bakumaja kathetune mu Meru barabone ne Weru boba gwita na mbere kugwata Mbaru TV eje na kameme ka Weru Murungu baba ndaramba ndara yakumpe Valeria na ngige na manginyo. Congratulations Wero TV Wero FM imiaka 10 wetete bugeturitana mambo mainge ja manene gutwa ume tukamenya mambo siasa na rage chunkine boga tukudia burudani gatoburuka na ipindi binge Juma sako na tukua tugoreto sana na tuleja kiyetu tuleini ba Meru tugo celebrate birthday na nto ibotomete miaka 10 aini ba Meru bamenyekana njirene sana. Yani tulizaliwa na Wero kimziki, tumegrow na Wero TV and I congratulate Wero TV na mtu wonde ora wita Wero TV ne nko bocha okeriankado mono na nko boera bwendere na moyo jojo nonto Wero TV is the leading TV in Meru County na nyoga tegera TV siome no compete nabo. Kwa Wero TV mnafanya kazi nzuri sana. Nindi ungera etete na mbere kwa kampuni mwanyira chiba kwete Mbaru kanyaga kwendia biashara chao kere mwingi na tikithomo akitwetha twina kio in Meru University nitwetha twina manto jange ta michetho nitwetha twina drama nitwetha twina gukuria talent koguo ketho mwana waku na talent fulani etho ni akuina etho ni atangazaji tabatu na bwaja no eje School of Journalism in Meru University naombe kuwata kithomo nikenda amba gutuika tatangazaji baba Wero TV Na biashara cionthe turuga njo solution sako tuthithie partnership na wewe nikenda tumba kuinua ngwira wewe wita every day anto bange na bo ni baratuga be na mishara wewe na kamushara gaku kurukiria ara solution sako twakwa turun twakwa wakira manyomba twakugurira ngari kira ino mabati tuteithira na mabati yake itondira na into bibinge ukenda gwikira gypsum dairo rikia kuthithira nyomba ku finishing na everything uriende thongoma iguru bandene
au nio tukinyairia kairi apart from kuthondekerete bweguru bwakaja twakuthondekera bweguru bwandene gukwaniria stands na channels eta nambere okirongaga ciaku ciemwe ni ciringi 100 eta nambere okiongagira mpala ma na ciakinya mbeca irokwenda kiwango kirokwenda ukeja tugakwa mbeca ukongera biashara eku kethera ni marigo ukagura ja 5 10 ngari imwe ngari 5 gukurukira capital sako Kumeta Premium Maritime Training Institute ere mwana jwanko bona ara kware nkobo Heritage Hotel itwethera tona courses ci hospitality course chamanto no hoteli okito jokayari twa kuma grade D minor na gwitie guru twa trainer ritwa betu itobaikaya attachment na 5-star hotel na twareke ko biki attachment nyango gito batjojara ome Kenya Marine padeu yetu ethero ethongi muno inyamo ukone no wekire mo ukone wakamata inyana hadi bag yani pandi etendito utomba kuga imorigo ate utomba gwekira mo ukone okamata kapandi kaugeto ikethero ake very smart and comfortable cotton munene wa Kagwe kuma Kowero na nyankatho cha monyakira gwatimba rubao na kiri mashabiki bao akibawirane Wero TV ekongogera myanka 10 igeta nambere kuthara nkurukia kiuga maugaruruku jamero jakethira jakionekana TV neje kuma ntuko ya kiumia Wero TV miaka 10 ni mwecheche tukabwira aki etere ni mantuja mathongi zaidi kuambiriria ntuko ya kiumia tariki 7 da 11 Chiogoro utafurahia na utapenda no ntote kwa Wero TV yake content after content after content Wero TV at 10 mambo ni mwecheche ke reportrande toshe Wero Juma reakwari etwa ni mutuge Kare Abisa munene kirirwangirwa andikani aja county ne Miro Virginia Kawera augite ni barekete gwitithirwa nkathe aritingugi 500 je 10 na baira kiere nongerete kiriba 89 ni bakwendekana andi gwikwangugine ingi ni utabora barekete kugwata ni arawite nyuma ya buna andi bakaeja na barugwa chiandi kwa ndwangine chionde tigarake basidi no ntukuri negamba ririkoti muthuri murioki narandiretie nawe kuringana na abisa munene wa mbondi wandikanira nene kaunti ya Meru na Virginia Kawira augite nandi ibombite gwitia nkathi arigitani 500 12 na kiribo 88 ni bara bombite kuongera kithomo kiao na aritinguge 512 iba kuendelea kujukia barua yao ya promotion ila chambirire kujukwa kume sorera ngavana araunchire process ye endelea na kiribau 512 iba kujukia barua chia promotion bange 89 iba kujukia barua chia kwa priest araba bati kwithira bari nonto bosoka school na kwa some specialties kenda bomba ku offer specialized care services to our citizens babari include barabomba kuritanguye na theater barabomba riteranguye ajebeto ba cancer na specialties ziwinge ibakwe wanguge kana that placement anto 89 araugite nyume kwa jana barogo iche gutia nkathi nyumene baketho bakinenkanira ira ciwandikani kindwangi mwanya wanende ne kaunti ya Meru tibaiki chalimo banasari so kembuge to promotions chire effective mweri jojo June tariki 22 kumaanisha budget ya mwaka jojo ne gutumirwa kuba promote nonto mambirio neneo ya ejani kenda ejana promotions kuandikana kunde actually process itakethiri na barua chiomba tukithiria ja promotions tukaejana barua chi appointment except arimo baisindi nonto bakisire record lakini kuma mandaktari gwitabara bangi ba agriculture gwitaba department ya water bakethe abakewa barua nonto kisire record etoko ba concern yake arimo baisindi twadhiria process ya promotions na process ya kwejana barua ila cha kuandikana ikendelea akiwa nandi ikambarari kotini ni ari kurigeria ati arimo banasari batikanengere baruga iji ende tariki 10 cha murijojo ikambariri liketho likiamurwa pamanyore geta na mbere twinde tuije gwikisia rekodi
irerigairia kuandikana kin departments imwe cietu, but it is very necessary to mention antu bara betire kotini bare arimu ba ECD na kesi ireri kotini ya ECD kumaanisha antu bangi batigwa affecto kesi ire na including promotions iri kuendelea guteo chiagweti kesi ine na itare affected kesi ire endelete nonto yari concerning kuandikwa kwa arimu betu ba ECD tugetera directions twewe kuma koti ira chiraikirwe tariki 10 cia mweri jojo kumaanisha next week Jumatano ura directions ira koti gatwa nio tukaithingatira Muthuri Muriuki bori Juma mutiriro wa Kangangi na rwere ntuko ejire ya ndionga ya kiama ba PNU na Jubilee County Meru asiasa baba ni bakinyite ntere chiembe na rabetite na mbere na kuthaitha kari kubagika kire kithurano kijite batongeretwe ni Peter Munya na Fred Matiang'i asiasa baba ni bakinyite taunine Chelare mutuate kiengo mawana mairi 3 ara Munya ajoketie kanya kauga kwiringira ndebe kenda achokwa gitine kia ugavana gitikiria akaririte ta gavana wa mbere Meru atongeria baba kinyaba kijukia kanya kau na kumeneria wathani bwa Rais Ruto na kugana aremi gutungatira Akenya. Ni ntere mwanya mirigo egembe muthenya Jonarua guku nikubatindete atongeria babia mabiere beke siasa ke PNU na Jubilee mutongeri wa PNU Peter Munya gwete ogeni munini wa mutongeri wa kema kia Jubilee Fred Matiang'i kirindi ungege siasa ikirindi ungerebo na kete kuthombia thirikari rero tongeria ni anene Munya akiuga Matiang'i na kungana gutuika rais na kureto garuruku thirikari-ini. Tumepewa shinda miaka 5 na serikali ya uporaji tu, ni uporaji tu. Kwanza sisi pande hii ya Meru Tigania na Igembe tumemaliziwa, watu wameuawa wote huku kwa mashamba yetu, ng'ombe zetu zikamalizwa, miraa yetu ikamalizwa, si ndio? Na ndio sisi zote tunasema nini? Tunataka kubadilisha, na sisi tunaona huyu Dr. Matiang'i ataweza hiyo kazi ya rais wa Kenya. Nawe Matiang'i nori waziri wa gatene yake ariuga we no mbengugi uyo rais na okaire athumbia ndikithira gwako kwa garo ya rais no state launch Meru akiuga weja rais bore ageta igwaka kambe agiokaria kenda kunyenyea mbithukiro miankene ya Meru na Isiolo, kwa sababu jukumu la kwanza la serikali yeyote, kwanza mheshimiwa rais mwenyewe, ni kukuhakikishia wewe mwananchi wa kawaida kwamba una usalama wa kutosha. Na mimi nimeleta application yangu hapa kwenu Maua. Mukiona barua yangu ya kuomba hiyo kazi, ninawaomba kwa sababu mnajua kazi ile tulifanya mbeleni. Kiangalia basi ya yero kama ile ni kazi yangu, na kunyorosha shule vile mliona. Mimi nataka ninyoroshe nchi yote sasa, si shule peke yake. Mtakubali? Munyeko rutero rwa ugari tayari gucoka kwa ngabano wa Meru kaire akiuga mimi sitafuti kuwa running mate ya mtu yeyote. Si nilichapa kazi wakati nilikuwa gavana? Si mlikuwa mnaona kazi? Hata hapa hii town soko na nini na Kabros ni mimi nilifanya, na huko kwingine kote. Ange baka wa Munyanga na kai kumetia anga ailambu. Kwela ingwete lambu. Kwela ingwete lambu. Hey, spirit ya Meru lambu wedro to kwenda kwetho na lambu eto ekuakua ingweku. No ende amona bubu ndi unga yone onekete ikwenyeru thina cha kimitambo anene. Oni tiande mwani. Kwa morerien pora yogwa. Dhukuru. Arambe. Arambe. Nyate na yana nuoga manyate na ye koro nuoga manyate na nya ya koro. Antonia Weru Juma kumegembe nenie Edwin Gatobu. Kurikania kiurege tukirego tukubona ro turi kuria ni rwangiro ri kuringienda rugairo kigina kira kinene kire budget ya 2026-2027 etana mbere kwaranira bau tukurukira 23578 ni namba yetu ya SMS. Endowment meri inkai testimony ruga nikaburuku mama would like education and health sector Ken Gitonga kawa health education na security, Elsie Robert kawa health sector, Mudhari Mirufa kawa education and health,
kana withire watwira ni rwangiru rikugatwira nike gitumi ukorwa giti ongeta nambira kuthoma ntamiri cia kura tugweta nambira twachokera ni ndwa na byuthi bya kamari musako jira jumbita kwithura jugitithwa na mbere na byuthi bibi kuthwa bikithwa ni gavana wa county Jithara Kanithi bagwatanirite na county commissioner Ogeta Kuraja. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Tumirikire ikundi bionde taunine kana matorene nkatha mashinani etikinyire ureterine makeno matiri muthongomia wa nkatha cietu kojera na nkorokio chindane kire michetho ja rwero rwa nkunia rwero rwa gikwatie na nkara gukutia mukanda na kuina ndwembo chetene chekemeru amwe na gutindania na gukenera kagitene gaka ukathomithwo mantu jegie mbeche na wonjorithia kuma kwa yetu sako na bo Joy Millers barane bo athondeki ba mutu jora premium kavagara jora ha wheat flour na Joy Max animal feeds bakamatia ntuko no ritani bwa merera na regu amwe no rugi bwa chapo na nkima mwekuru igikundi kianu ikiandikithitwo na kiri na amembe 10 kana nkoroki ciandikithieni na arua tumarĩtwa gikundi kienu ntura yenu na namba ya mumembo umwe kiri 0707 065 000 na wetere thimu yetu nĩ mwago wake nkatha mashinani aja mbeche iretirimana na mwago na nkero bia korena bia vitirimane na mibango ya rojo yetu sako na Joy Millers turi amwe na abwe nturene andikithie gikundi kienu na arua Hamalietwa mbitagwa Rifas Mweti. I am a diaspora fan of Wero Radio and Wero TV. I am a listener from Washington State in USA, and I'm taking this opportunity to thank you guys for the service you offer, good service to us. I am a beneficiary of you as radio and TV. Thank you very much. I know you guys are getting reborn again, so that means we're gonna see a new look and more energy from you. As I celebrate your 30th birthday, I wish you a happy birthday. Continue giving us the services, and to all listeners and all TV watchers, may you be blessed. Wero TV and Wero Radio, you are the best. Thank you very much, and may God bless you. Maigene ja murujo dosi kwina mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakiru kwina mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya ground ina bogaiti tigania east na west John Vega agakuretera chio kuma ibarine bya town ine indongi ya chuka Nicholas Njabare erivo mono na Martin Mugambi emuraini na gukuretera chamara Rita Mwaniki wa Mushiri rire niryo ritho ryaku county ya Embu muthuri wa Muriuki kuma kingina nginene Kamiru North Imenti Mutugikare kuma Migurune na Uthongi bwa South Imenti Antone Kadenya kuma Mbesene maite na mena maja county nene ya Nairobi kuma nja ya Kirimara Bore Gaki Mutegi
Edwin Gatobu kuma Mwankene Jomero Igembe North. Brian Kimathi agakuretera nteto inthongi jaire mabeme kindo ni nareari. Duncan Mwathi agutambũrũkĩria cha Igembe Central. Makena Wambabu agakuretera cha Tharaka gwaku Nyomba. Banta Murangiri uja agakuretera cha Bũrĩa Gaiti na kaunti Mũtũria Isiolo. 14 supu umabwetekeka kumanturene cietu kwija kirigwe imwe kwa imwe tutithomaga nteto ou itwe nteto. Athondeki batiatairabia mabiringwa bambairia na mathithio meaki 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antubetu Weru TV ikieza na ngono chietu na turaino mabati itoaka Kenya ibati kwa ibati narua raino mabati ni to kampuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni atongereti kiri uthondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Jamania Tile, Espana Tile na Jamii Tile na Rhino Gypsum System mabati jetu jathondekero kiwandene yetu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithia ki Meru ni njagwetu kiri Weru TV. Congratulations ni uchamba bwenu bwa miaka 10 kiri wandiki bwa nteto nkatho kiri amberiria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri teritori Meru na iguru Rhino mabati kinyaturi na rwangirungi kitengera na itukugwatania na Weru TV kiri gukungwira miaka 10 ochamba bwandiki bwa nteto. Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda yetu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimo kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugore shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere nyontu bwa nteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turarore akwe nagwe. Yetu sako, your success our pride. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi nje na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yeah! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Pagano tubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Noe Muthomi Njuki nethiritwe akigwatanira na county commissioner wa kaunti ukiri kwithia biothi bia kamari bira bigwatikanite akiaria gavana Njuki ugite ta thirikari bari mustarine jwa mbere gukandana na kurigire biashara ije gweta na mbere akiuga batimitikiria buru onde ubari baba ni baritete mukana kirura wonde ombikia kwithirwa agitithia na mbere biashara ya muthemba juju bakiuga agwatikana kinyawe aterekerwa. Nicholas Chobari na report ije. Boto ya kaleta ngoretwe ni county commissioner na county commander wa polisi kwithuka kiri nyumba imwe ya kwendia njobi na kwithira atumari turiku kutukuranga na utukamata tunde na kuomba stage ijachuka na muthiani bagwatanira na gavana Muthomi Njuki kuthina mbe na utuombagu na gututuriria petroli na batumuntia mwanki. Moroto gunthe uri gutuma antomwa ate bakwanjiria andu aya korwa na biashara ira itaitegerikite muno ino chatumari ira chethiritwe igitabarekia muno na kwinyangia ana baethe na kinya michie mingi. Kamari thini wa Tharaka Nithi katwauga gakinya mwisho no tukuona mwanki utugota nyuma te mwanki wa nko ni mwanki wa mashini ira twaruta thini wa Chuka town mashini 70 ino ni mwelekeo kuonania kwamba we are going to the whole county kula kwina mashini ngirie mwe iria ikuthenia ntumetu makutuma nginya ciana cio tukaiya makatumira bici na ai alume metu mekira operation ya kaindi mwe makathie kuonjorithia mbeca kenda malipa bici makenda end up kwendia ng'ombe na mburi twauga ni kinya mwisho no muntu othe wicine ni muza endelea kwendia endelea kulugura mtuka na kamari nitukukwithira bo. Kuna zingine pando asijafika hapa tumekamata 50 na hizi ni 70 venye tunasema, and we telling everyone we are serious about this, we have begun it, and one of the key issues hao wote wenye wanafanya hii kazi na wanafanya kwa bar kilabu ambazo zimepewa license na county government, kutoka leo tunafuatilia mikakati ya kuhakikisha hizo licenses zinakuwa revoked. Hukupewa license ya Kamare ama Kanondo, ulipewa license ya pombe. Wakati unakondisha nyumba yako, uliza mwenye unakondesha anakuja kufanya biashara gani. Ujue kwamba wakifanya biashara halali ambaye si halali, saa ingine pia tutakabiliana na wewe mwenye nyumba, kwa sababu we have said you must have a description ya ile biashara inafanywa katika ile premises umepeana. Gavana Muthomi Njuki akiuga bo batie tayari ta kaunti ya Tharaka Nithi gwitigiria biashara ataino ithi na mbere premises yako. Kitu ya kwanza
tutakazo license. Ya pili utatiwa mbaroni kwa sababu unafanya biashara ambaye haina license. Na ya tatu, hata wale wanapatikana wakifanya gambling wenyewe, ukipatikana hapo ndani pia utashikwa, utalala ndani. Tumejua watoto wanakataa shule, anakuja anakuwa mwizi, anaingia kwa hiyo biashara. Kijana akipata pesa kidogo, anaingia kwa hiyo biashara. Wewe tuko tayari kukabidhiana na wewe, na si hata hiyo peke yake, hata pombe haramu. Tunajua kuna wenye wanauza pombe zile ni mbaya. Kumachuka gamba ng'ombe, Betan Class, Chabari. Atongeria mwanya bakindini na kinyagi siasa ni bakinyete mamburene jagwekirwa thumbi kwa mutongero wa kanisa ya Methodist watwika chancellor umweru wa skuru ya Kemu ni mambura ziraja kinya ni ura wari gavana wa Meru Kiraito Murungi Daktari John Maromba ureno mutongeri wa kanisa ya Methodist akinyomuma gutunga tata chancellor umweru wa skuru eje. Ntariki chenaru igatonya maukuneja history ya Kemu University. Presiding Bishop wa kanisa ya Methodist Reverend Dr. John Maromba anenkere chomathagaja gutwika chancellor wa batantato kiatho kirege kinyine aritona atongere baskuru eje na nkuruki atongere batene bakanisa eje bonthe bakioneka gwikira PB Maromba bonene. Today, I feel good to have someone whom I've seen growing, and becoming one of the leaders to become shepherds. I trust, and I've trusted him all along. The University Reverend Maromba, I know him very well. Working with him as his presiding bishop when he was secretary, I think I'm the right person to describe him. Kinya siasa na atongera bate bakanisa bateti nyuma araba mobo araba kinyete ne mheshimiwa Kiraito Murungi na CS Eric Muga. Being part of the nation, how do we train our young people not to become consumers but to become manufacturers? We have to invest in STEM courses. The transformation of business cannot happen without them. And it will never happen if they are not properly equipped for that journey ahead. Akere PB Daktari Maromba na ugete akarumira moroto jo skuru eje akiwa kuri na mantu ja gitumi jara skuru eje re na mubango jo gukinyaniria. Beloved brothers and sisters, I am inspired by our university motto, the future is here. This is more than a slogan, a motto. It is a declaration of identity and responsibility. Nkuruki na ugete akagwatanira na ndo angiche gitumi gutigira ngwataniro enjega katika university ya Kemu kienda kinya kumithege ya Nkuruki. I am fully committed to championing the implementation of the Kemu strategic plan as a blueprint for advancement. Our priorities include strengthening student enrollment and academic excellence. We will strengthen partnership with the government of Kenya, industry leaders, development partners, and alumni. The presence, of course, of CS Muga here, and even the county commissioner, is a testament of this cooperation. Kuma metha ya Weru TV tokoga congratulations na tubotongere bo bwero rungurwa PB Reverend Dr. Maromba. Nabakari ba kiboli ne kagaye nende na gishigombuke gatigania West ni bagutetana mirandi mwanya ire bakuga niritete na guteja ni rwantere ukwangirekano baruga mirandi ya barabara ni utateri bagitarire ije ninjira gutuma mirandi ije kenda kuringa campaign cha 2027. Tari barabara ene kukeja kuya kwethira kuruntu bomba kuthitaria barabara twekinya 2027 ibatwira ibakwenda kura kana baba kwenda kura baitoria beya kuwa ibakwenda kura kiri bautwe situ mantu yote riko yoturumie tu chiringi igana batwe tuka miaka etano ekathira utebyo tukuona ni bamwe bakariba kibulini kagaene tigania West bakiariria uja moja maendeleo jaraba kugani jambirirwe
indi nyumene jarakirirwa na kubatiga bakirigwa kethera kwina mubango ja kuthirikirwa mbele ya ithurano. Utuntu kinya bumwe bukinyanilite ndene ya irie Kagaene no tubombere barabara chietu tugeketha barabara yei Ezentiani Kagaene Meomponi otibwe bwitho kumarira la 2017 contractor wa isaitine lakini tutena uma kethira untu bobo akinyanila nikenda bombo tutethia ikirwa lamie twekairwa lamie muromo ilami oteyo lamie twekiriga itaka inge sana kuma njira enchiro mwanka Miomponi twekairwa lamie rugo na ilami oteyo bakiuga Bonandi ni bakuona maendeleo jamwe mono thithia bo barabara jagatumirwa kuringa siasa jaura kwithirite kurio au kabere ende kuni koromba thirikari buru bakeya koromba chiacha bakeya koromba kuyakeya chiacha ene na njira iringi no ntubwa kwithira njira buru ke utumisa pio tore antu babonda njira ya kwetia koromba kura rionthe mumbunge wetu akeya koromba kura ni ori onthe we miradi retigarite for example ya kirwirwa kibulene irwa thukire no tafuatiliwa ukalaithiria ka barabara yontuka witia kibulene saidire nyamu twakwa nanga twaka matankonia kuruki bakiuga mirandi ejitegere kinya guchwira nduke mbithi ntere ungugi barabara nau kwina ngwechi barabara ene thirikari ni ailie thakaira chi kwenda kwandikwa batwandikire cio na kinya batu tutena ngwechi kurita kiriana betu barabara nja kwe bathomera na batiandiki na bangi bana certificate nja bamametie ni tukuromba tafadhali akaria mzia tufuatilie na MP wetu ana barabara yetu twandikirwo no banona kana kethia ni njira ye kuthithwa tafadhali tujuro wakanya ntu banini ke report la Weru TV kumatigania beta Brian Kimathi. Ubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro norete thirikari gukurukira ministry ya kithomo gutegera na kuthithia mugaruruku kiri kalenda ya tamu ijire kiri maskuru kenda utanganira na mitino ire kuoneka ya manki maskuru ne mwanya Nyoro akiuga tamu ije no mwankai ithirwe nikijana na mantu kathumba jaraja kuinyiria rito Anthony Kathenya na report ije. Dopea wengine mwingine mbio. Thank you so much. Kuna hii mambo inafanyika katika mashule zetu this second term. Even here there are schools that are closed, the boarding schools. We have seen schools as big as Alliance for the first time zimefungwa. And this is a situation where we must, as Kenyans, we reflect, tujiangalie kama the fabric of Kenya, the fabric everyone, whether even us who are not in schools are the right examples for those who are in schools, so that we recalibrate our national values again, so that tukue na utu sisi wote kama wa Kenya. But even doing that, I want to responsibly and to respectively request the Ministry of Education. It is yes good to test them, but it is also leadership to look at the situation and take the right decision for that particular moment. Na mimi nauliza ministry yetu ya elimu, and I'm saying this as a leader knowing very well that education is very close to our hearts, including mine. Kama nchi tukiangalia vizuri tuone ya kwamba the pressure is too much, na wanafunzi especially wale wako boarding school can be given even a weekend off, we must do it as a country to avert whatever is happening in our institutions. Tukiangalia kama nchi tuone that his second term probably is too long, na inakuanga na mambo mengi inafanyika. Tukiangalia kama nchi tuone that we can change our calendar ya mashule, second term iwekwe both visiting day ikiwa kado na mid term, maybe it could help to ease the pressure. Or we have at least 2 mid terms which are short. I am not saying this to please especially kwa sababu tuko na wanafunzi hapa.
Nasema hii tuangalie kama nchi, tuone kama hapa. Sitaki kuharibia mashule za kwetu jina, so sitataja majina, but some of our premier schools here hawako shule. Even some of the national schools hawako shule. Nauliza ministry, badala ya tujipige kifua kama sisi viongozi, let us see if there is something we can do around reworking the calendar of the second term, kwa sababu ndio inakuaga na shida sana. Mwandiki munene wa Mbeũ Mbithi kiamenekia ritani ba secondary ku Petro Ngirwa Chuka nwe Theophilus Mugambi na rombete anene ba maskuru kuthikagiria mateta jari twakenda kurigiria migomo. Mugambi na rombete na bwari twakunenkanagira mateta jao kiria ritani antu akwinyangia intobia chukuru. Nicholas Chabari na ripoti je. Twana twetu kindly shukuru tenchera. Shukuru ni bantu you can approach any teacher na tuka control those issues. Kulingana na Theophilus Mugambi urane mwandiki wa Mbeũ Mbithi kire kiama ya kutetera arimo gya KUPPET aliuga iboyega gukaithirwa arimo bakathi na mbena gwikirwa kinya ithirikari na kinya aciari bobongwa mantu ni megie kurwa na mantu mamakumira machukuru megie gwagagia na ku advise our teachers to stay vigilant, to encourage more guidance and counseling ke tonatoria nonto tukashuriria ke basic education act. Mwalimu ni ashunirwe vinyere ya discipline kogu bado nitukwenda kuita aciari maase matutethererie ke discipline ya twana nonto mwalimu bare atigitwe thaino is only word of mouth. Bobange nitukwenda kwira thirikari kinya thirikari nayo ni shonere ku ensure that nimaku create more awareness ke twana twetu nonto these children are in this society, in our society, na kairi thirikari ni bate ku bring a lot of resources, especially investing on guidance and counseling. Mugambi aliuga kinyari mabongwa bali ugwatini ebo mantu mama musiari niona mwalimu noe na mabetia, thirikari kona mwalimu noe na mabetia, mwana bado akaona mwalimu noe na mabetia, then we tend to ask no akona mwalimu wale right kogu tule alimu nituko feel also ya our job is at threat with the situation na kaire nituko the ministry ensure let us have as more breaks as we can so that we nituko reduce tension ile kore mashukuruni where there is a cause of alarm nikaba tukamba shukuru twana tukatomomushi then we control the situation because nituko na the recent case like ile ya utumishi the first person to be accused ni mwalimu na mwalimu tekari polisi mwalimu wirwawe no akuthomithia na gwikaria twana na kuensure mwana ari safe kogu in such event ana mwalimu nitukwenda tuke protected with the very rules ile iko protect mwana oria na kigweta mantu meya gwikira tumera atwasirika na CCTV machukuru aliuga ende no mwanka anio thirikari yetigiria gwatho boba mantu meya gwikira CCTV bogarurwe nikenda chukuru chithero chiena rutha gwikira CCTV bantu on the kinyandom. CCTV comes in hand with very good advantage, especially ako protect mwalimu oria nonto at least CCTV mwalimu atipota gwikara shukuru 24/7 na CCTV niko ikatunenkera backup, but again I think ni kubati the policy ya CCTV ni bate gutegerwa tukashuriria policies ya ku install CCTV. You cannot install CCTV in private areas, so kairi tubatie doms ni bate ni shukuru in every part of the school environment ni bate ku categorize as a public space so that we can install those CCTV everywhere. Not when you can install CCTV in a private place ukakoroke collectaga evidence illegally and therefore that evidence cannot be admissible in the court of law. Kumachuka gamba ng'ombe Peter Class Chabari Johnson Anjirendi kwibwega nontu bakuona kanya kugwatania na bao twinyume kagitagate kuraja ni mubango John Juma sakombita gwantinyari kinyomo na nirio mathithio ni Morin Kirimi. Eje ni Wero TV.
kirindhiguru inyontine biuria na ubatubwa ugaruruku mathomo jetu nicho rubungururo uturo bwa rujo tukugwate ugeni Meru University of Science and Technology irene ogitugigia tukia mathomo jeguru jegie kuthithia utwiria na utiabwa kiwango kieguru na kurita machoki ja biuria bya kinande na njira gutumira teknolojia ya kinande. Meru University ni kuthuranira athomi baraba kureta ugaruruku burabu kwendeka muturire na jothai. Meru University iri gatigatika Meru na ituthomithagia mathomo mwanya mwanya kiri skuru cietu ja School of Agriculture and Food Science, School of Business and Economics, School of Computing and Informatics, School of Education, School of Engineering and Architecture, School of Health Sciences, School of Nursing na School of Pure and Applied Sciences. Turi Ncheru Tigania West na turi na campus ya Marimba na Town Campus. Uandikithania bo September intake ibwitite na mbere. Nuntubwante tonkuruki turi ingire thimo kiri 0712 524 293 kana 0799 529 958 kana 0799 529 529 kana uriongire mutandao wetu ni www.mast.ac.ke. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! East Africa Pentecostal Churches Calvary Abundant Life Worship Center Meru bawatanirite na Meru Jordan Hospital ibakubo watogeni kire mubango jwa kweja na mautungata jogi mabamwere utheri Jumamosi tariki 6 mweri jwa 6 mwanka jojo kwambiria thaijire chiaro kere mwanka thako michiogoro mautungata maria bakethirwa bakejana ni general consultation lab services utungata bamagego na metho physiotherapy orthopedic ithimi bya HIV na screening ya cancer. Utungata bobobu kaejanirwa kianine ya kanisa ya Calvary ire 300 meters wa kuruka ya Ntune Market akuwe na Western Bypass ndagachene ya Kadhita. Kumenya manto nkoroki aranire na Bishop Geoffrey Muthenja ukurukira namba 0731 630 997. Buindhe ibo watiogeni. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya 3
na turugura ntuku cionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 cia ugoro. Na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 cia ugoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 cia ugoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Mutaratara wa mipango yetu uleteri ni Imperial College of Medical and Health Sciences. Tulina campus ithatu, Thika Main Campus, Thika 2 Campus na Nakuru Campus. Ujukanie bomori jo kenda ni bwitite na mbere. Ni untubonte tonkuruki tulingire thimu namba 0719223223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Wadau, Weru TV neguchiarora Jairin tariki 7 mweri wa 6. Kosa uchekwe. 10 means complete. 10 years is a milestone. Kenya got a new constitution in 2010. This new constitution is an embodiment of our best hopes. 10 is for legends. Lionel Messi has shaken hands with paradise. Ronaldinho! 10 is significant even in churches. It often represents a season of faithful preparation, restoration, or the quiet building of something great before a major breakthrough. Ruth 1:4. They married Moabite women, one named Oprah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. 10 years means Weru at 10. Cheers to more enlightenment, entertainment, and giving power to the people, because information is power. Weru TV, celebrating 10 years in media excellence. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over the years, we have demonstrated that graduations are climax celebration of a rigorous academic journey. Several years, we have worked skills through our classroom, laboratories, hostels, sports, and of course fun at campus. We welcome all our graduates, parents, guardians, our visitors, and all the stakeholders. Going down at Imperial College of Medical and Health Sciences, main campus Thika. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kugikinyanire na mpui ciukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia thiguru no kare ni gitara miaka 5 utipatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Athondeki batiatairabia mabiringwa bambairia na mathithio miaka 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kwa kunthe kirio menyithania mwago na kinya kiri kugwatania antu betu Weru TV ikieza na ngono chietu na turaino mabati itoaka Kenya ibati kwa ibati narua Raino Mabati ni to kampuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni etongereti kirio thondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kire muthemba jo Jamania Tile, Espana Tile na Jamii Tile na Rhino Gypsum System mabati jetu jathondekero kiwande ni getu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithi yake Meru ni njagu wetu kiri Weru TV. Congratulations ni uchamba bwenu bwa miaka 10 kiri wandiki bwa nteto nkatho kiri amberiria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri territory Meru na iguru Rhino Mabati kinyaturi na rwangirungi kitengera na itukugwatania na Weru TV kiri gukungwira miaka 10 ochamba bwa ndiki bwa nteto. Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda gyetu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199 Rhino Mabati, do it best on top. Mutama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na technology ya Kinandi na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kampuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo Kinandi na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kwa maana ikiwa kama wewe yuko kwa kiwanjani ya mpira, kama wewe unacheza, unadhani wewe ndio unajua kushinda watu wote? Siko watu wengine huko nje ambao wanasema kwa nini hapa napiga kule. Kuma mwaka wa 1995 njaya Jaramogi Oginga Odinga etoragi ageni kuma nteration the cia nthiguru bejete kuona mbirira ya musiasa ojo uria warwirira ciathi maita jairi. Simba ndio sasa atapigana huko kiwanjani. Na Simba atalete uhuru na uhuru lazima iwe na uhaki na ukweli.
gikuo kia mutana wawe Raila Amolo Odinga na kio nikiongerete ageni ba I took a trip on a sailing ship. Bakija kwa giteo ntamba igisho ijire cia gisiasa Kenya. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. Nitorete nde kilomita 168 mwanka Kangoka Jaramogi kuona Antwara kwethagirwa na ageni rokire mwankogoro Jumatatu mwanka ntukwe kiumia nimbi byongwa biri Antonea nonge othiki Kangoka Jaramogi aura menya mzee Oginga ari ne kurubana na 17 gwatanira na mwandiki wetu wa Ntutu Muthuri Murioki mweri Jojo etantatu akuretera rugonoro mwanya Kangoka Jaramogi aja kire Wero TV rumuri rwa Ameru. Joey! Uri na biashara yakuna no kwende kinyira mamilioni janto kuma kathetuna kama Meru na Kinyarongo no tararoka hathiriti kinyantu kwemo aja ko Wero TV na ndika nyaga kanigaku kwa miaka 10 Wero TV ne twikite gitugi kia biashara inyingi gukurukira gukathiria na gutumiria ngugi na ndika kanikanyita getuka kugucokeria na kugutamburukiria njara tugikungwira miaka 10 ya Wero TV itukuweja na ntuku ithatu cha gukathiria kambuni kana biashara 10 injeru ile tarara ikathiritie na atwi kuzukia kanyagaka tigira ori na ntumiria gukathiru ya video iri tayari gweta rugone ire ikinyaniritie mantu jaja ngugie kukana kambuni yaku ni batere kwathira bwega utungata bure yejanaga kana intobira yendagia ntumiria yaku ithire ire kiwango kieguru kia HD 720 mwanga 1080 na sauti yayo igakurukia negative 6 dB ngugie kana kambuni ezi no ithuro ni antu bange ngugie kumikathuro itwe na ikathirwe utheri aja ko Wero TV rikana ofeji ni amwerizo Joanjuna ke gutuma ntumiria kukana kuthura ngugi aranire na twikire WhatsApp ukurukira 0707 065 000 kana utume email kiritransmission@werotv.co.ke chiatira uthithangio tatigiro nyuma kiri uthongi bubu mawatho na mitaratara kuthingatirwa. Karea ntane nyumba nendi nethere kibutha kionto bwe tumi muno nonto bwe thera bwe nori to bonene na bonende bware kuratha mugumo ende kiuria kira kinene ri itumika kuratha mugumo kyari kiriko na kuratha kukongwa bwe bonto tuketha tukiara kieru arende ngukunyira kanini yari njire mwe kona niyo chamba onto woina no intane kithira mikwe kwetha twero karatha niyo mugumo ikethire ikuga kwa niye no me abubukarika bububongwa nendi bonkethira ngikumenya tha kieru kiumia ki mubango yo itene utumira ume na rega kwathwa muthaka ore ukathithia ukagita uju migwe iria ukaratha mugumo ukagira o ukaratha wagita urajo wakinya ndi na aria mwija geta koja no ntutimenya gukinya kwa mtondu kingi na ukaretwa thire na kagundu tha 11 antu batera kinya njira internet ya itani china iranda kan kurugitete ate iriagu madaja ja kugita oria gwe nyuma gwe bateta kuria irio nao naro baina waujo auga antanga uwe rikiraro imbobo bobo irara metangi na imbobo bobo. Ibwaga sana rito ryakwa mbitoka gwiri batemona beke mwari kana Ameru bambije mono na rito ryaka gwiri wagiteje mbidaro ndi naja Germany Cologne lakini kaumu gakwa Imeru ndina kugwirwa mono na arwa kwithirwa kumenya TV yetu iria twajaga ripoti na mugambo joto jo Kemeru nikinyite miaka 10 ibwaga sana nonto gukuria kaunti ya Meru gukaria mikarire ya Meru kimira getu gya Kemeru na kinya kuendelea gutwa ripoti na njira etareretie na mantu ja uma na mantu jatina menga ibwaga sana Wero TV mwathani ya buthanime na bwendelee gusherekea miaka yenu 10 ibwaga sana.
10 means complete. 10 years is a milestone. Kenya got a new constitution in 2010. This new constitution is an embodiment of our best hopes. 10 is for legends. Lionel Messi has shaken hands with paradise. Ronaldinho! 10 is significant even in churches. It often represents a season of faithful preparation, restoration, or the quiet building of something great before a major breakthrough. Ruth 1:4. They married Moabite women, one named Oprah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. 10 years means Weru at 10. Cheers to more enlightenment, entertainment, and giving power to the people, because information is power. Weru TV, celebrating 10 years in media excellence. Weru TV tukinya miaka 10 ya kudhariana kureta Meru werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndeto kuretera udhibubu wero teto ireshe gwetekeka na shioma twakuriongera kinyantorene gushokia nkatho na kugaibwa gamo Meru igo tutika station nambe mwe mwirigone jojo musafara joto jogeta ojo Jumaine tariki jere mori jota ntato tokambiria Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kenoro, Mikombone, Kionyo, Kethirone, Gethongo, Katheri, Kethaku na Turekerie Kirogine. Na Jumatano tariki 3 mori jota ntato ni Modhara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antobeto Kiongo, Kiengo na Turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhi mana turekerie giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kebereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuku ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto utokinyetete twe nenjara ya mwathani. Atangazaji ba Weru FM na Weru TV bakethro bareo na Jumuogo tije Weru tugukunda iyo geta wikundukana umbere. Miaka 10 ya Weru TV. Aja ichwa. Larikana tareki 1 mweri wa 6 Weru TV na Weru FM mushiarwa ringi. Antobati non tuire buao ijangotejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo kabubanine nanande meri erikan kroki moroto jora mekinyan kroki Weru TV negociaro kairi na kirigociaro goko kwena tojo mwanya tutudongi to wiki kidhurano kijete na kinyanyuma ya kidhurano Phineas Imana tukori barabari utongeria nebyure birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa Kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutondoka
Mutembei Edward aramisi chonde etaira makurungune ja power ku kaithangike muno ujo nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi aga kuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya ujo akarongika matha na kiume gya kwaga gitamburukia ethira gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji agakuingira kithiururi siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikamberia ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ije tinte twake eje inkoro ya Kiremara ichwa ni Wero TV. Mataro ja musiari ni ja kubatara mubangone jojo.